گولیا ژێرین گوندەکە لە ڕۆژئاوای کوردستانەیە لە دەڤەرا ئەفرینەیە بەسەر مەلبەندا یان ناحیا ڕاجۆڤەیە 15 کیلۆمتر یان 15 کیلۆمتر لە باشوورێ ڕۆژهەلاتێ ڕاجۆیە لە باکوڕێ وێ چیانی بلند هەنە و ئەو بخۆیە گوندێکی بچووکە نێزیکی 5 خانی تێدا هەنە و گوند ژێ 300 ساڵیدا هەیە خانیên گوند yên kevin bi kevir û heriyê û jorawan jî ji beşta ye yan texta û xaniyê nû ji çemento ne dibistanek seratî lê heye yan ibtîdaî lê heye ew bixwe gundeke belengaz e erda wî yan xaka wî kevirî ye ji ber ku çiyayê wê pirin nabe ji çandiniyê re newalek kûr gund dike du perçe gundî darê zeytûna li cem wan hene û mêh û bizina xwedî dikin û niha gund di destên dagîrkeran de ye Tirkiya û çetên wê ji opozisyona Sûrî ev agahiyên gund gihiştin me ji Xedîca Mahmûd Hemûş û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo ji we re jî dibêm spas.